Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq Waqt. Waqt seduta tal-Parlament Ewropew, id-Deputata tal-Partit Laburista Cressida Galea tkellmet favur il-libertà tal-espressjoni u d-drittijiet tal-ġurnalisti fil-midja. Itennit li bla dubju il-libertà tal-espressjoni ma tistax tiġi żgurata mingħajr il-protezzjoni tal-ġurnalisti. Galea qalet li matul l-aħħar snin kien hemm aktar diskors u attenzjoni għal ħtieġa ta' miżuri kontra l-proċeduri SLAPP, proċeduri kriminali li għaddu bi spejjeż enormi lill-ġurnalisti u lill-kmamar tal-aħbarijiet minħabba libelli anke f'ġurisdizzjonijiet oħrajn. Hawnhekk ħadet l-opportunità semmi l-ħidma tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward fl-aħħar snin u partikolarment fl-aħħar 4 xhur. Through the Media and the Defamation Act, the right to freedom of expression was strengthened. Among others, criminal libel was abolished and also a number of anti-SLAPP provisions were introduced which removed the possibility of the filing of precautionary warrants against journalists and the filing of multiple lawsuits against the journalist on the same facts. We have tabled new legislation in Parliament to further strengthen this fourth pillar of democracy, and these 3 bills were originally proposed by the Committee of Experts on Media. Id-Deputata tal-Gvern Malti spjegat li l-abbozzi ta' liġi tfasslu fuq bażi ta' 87% ta' rakkomandazzjonijiet li ressaq il-Kumitat ta' Esperti li nħatar apposta biex jipproponi l-ogħla livell ta' protezzjoni u ċertezza lil ġurnalist fil-qadi ta' dmirijietu. Fost dawn il-liġijiet kien hemm il-kunċett li jekk ikun hemm rejat fil-konfront tal-ġurnalist minħabba xogħlu, ir-rejat jitqies bħala wieħed aggravat u l-pina tiżdied. Sa dan it-tant Galea ħabbret li fil-futur qrib se jitresqu aktar abbozzi fil-Parlament biex ikomplu jiġu implementati dawn il-liġijiet. Following the call by journalists as well as NGOs to have more consultation on such important legislation, the Maltese government acceded to this request and reopened also the consultation process to ensure broadest possible input and views. A white paper also will be issued in the coming weeks with revised media reform laws on which it will be holding another round of public consultation.